kaise belai emergency kaise press meet ma phaikiam o video khaini sing press meet ma khaisina joint action committee of civil society ngai ang Sunil Devarma convener sing tinini je incident bobagaran sakao je attack awam black khanyam shelmasisa incident mohampur sdm bobagara je pro aro counting center naina thangka ajagani local guns rok bin saga attack khaimani abro tipara chastin borke phone accept khaimia joton kha dolajak awon bagi sing joint action committee of civil society ngai je a incident o samongsitar tangthini je involved they are je leadership khanyai borom ni against dati action te arrest khanyana bagi sing khana chief minister te dgp no joint action ngai meron danja phanai te sing saklanya musungom joint action committee of civil society omahai jora hamyawa bogar ni sing fully logirinai te logi tongnai te kaise kok omahai je communal career khaitongmani je khanyai omo blessing tripura hasini itihas ble hamyangnai aun boi tripura government obono sasi kon khata wansuktu abono dati omahai je create khanya nani buni against action nanani omo responsible government ni khana sing simon titi additionally result counting nai a jaga bo sing omon konyai oro kebo non addition borok involve ta khaitu administration chude addition borok naro bebak jaga involve tu te kasang kai counting result painang tu kebo aro gunul create khaya ke chawo hasamong sitra khaya ke chawo abone bagai advance tinin je incident nogoi abo tripura ni je administration police administration borok abo kora step nana nangthai anbaya singi samung khajai last sing paithau mon koinai sing siwama hai jaro boba garan logi joton tongo tebia chini hoite koi sing omahai chini haboa garan sakao je attack khajamani sing jotono kha dolajak obni je ar culprits rok action na haje sak arrest khajasa joti chini future sing movement phono nongkhana ni banta hambai